السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to Juba Institute of Professional Schools. Juba Institute وكورسات الإنجليزي قارن مادة Real English Phrases أما جملة لها قامان أي استعمالات تدخل لغة ولا شيء. هذا بقى عشان كنا كمان حكالنا 10 phrases for remembering, reminding and forgetting. وطبعا ويرد الله استعماله حسوس الشدة حسوسنته هي forgetting. ما كان remembering وواحد ما كان كل يوم حسوسته. reminding وما كل هو حسوسية أو قف كلا حسوسية. forgetting هو المعمد. مركب عيوني بعد كده I will always remember. مركز طوان حسوسنا يا أرنكا وحي الحسوسية شيء. I'll never forget. ورجع مهل مامي وحي المامي نبى شيء. If I remember correctly هذا صح وحسوسته يعني حارت أنا شكت وح مكة وحارت حوجا ما هو بتد أنا شكتها if I remember correctly هذا صح وحسوسته it was that and that صحيح as far as I can recall أنت أن كحسوسته يعني حارت أنا شكت وراح أسوي دعين وحتى المكة as far as I can recall أنت أن كحسوسته it was so and so صحيح بعدين هاي مدة صدقت I have a vague recollection of ويا حسوسته vague recollection وحلا وواحد كو عدين vague وحلا واحد مسكحة سفيع وهو عدين يعني حسوس فوق والله I have a vague recollection of أرجع واحد حسوسته حسوس بتقانا إيش vague وحلا واحد سفيع كو عدين كو كلا عدين يعني ممكن زي أضاير واحد أرنا هذا كور أضاير بعده وكليه يرحسته لكن هذا حسين بعدين قلت it's on the tip of my tongue. It's on the tip of my tongue. waxa waa qaana laakiin waan soo qaban lahay nin wana qaana laakiin waan soo qaban lahay waxa markaa soo qaban it's on the tip of my tongue. I'm trying to remember waxa isku dayna xasto but I can't quite remember aad uma xasuusto waxa isku dayna xasto laakiin aad uma xasuusanin waa dhigata it's on the tip of my tongue. nin wana qaana laakiin ma yara xasuusto marka leedahay way waxa dhigata my mind went blank. My mind went blank at that. معناه حوم ما حسوسته يا blank وحالا مركو قرين blank بيبقى الورقة وحمكو قرين my mind went blank حوم ما حسوسته I couldn't remember ما حسوسان كروي أما I could not think of anything وحوم ما حسوسته it doesn't ring a bell يعني ما عقانوه يعني هذا ما عقان it doesn't ring a bell. It doesn't sound familiar. وحنا قانا ما. It doesn't ring a bell. يعني ما كده ring a bell جنبلك ولا عسيوه. لكن هذا صار جمود. It doesn't ring a bell معناه هو it does not sound familiar. وحنا قانا إلى ما إننا قانوي. Please remember to فضل حسوسه to do and so and so. إلى ما حصلش. Please don't forget هالمامين to do so and so وحنا صنش. وحنا قبل كده I would like to remind you about. حرام هنا كو حسوسه. قف كلامك حسوسه عليه. I'd like to remind you about tomorrow meeting كلن بري. You haven't forgotten to ماذا هالمهم ما في الحياة to do the exercise in exercise سميسو. بعدين you haven't forgotten about the meeting tomorrow. هنفينا إن هذا هالمهم كلن بري. Have you ما كان بدنا have you وكل شيء تاجس يا راعينا يا have you ما هالمنطق أوكي. بعدين it completely slipped my mind. one هالمامي it completely slipped my mind مسكح لي كفكت one هالمامي I completely forget about it one هالمامي وياهي waxaan kala halka ku baraynaa phrase for saying something is easy and difficult sida loo dhaho waxaas waa fudayd iyo waxaas waa adag kuwan hore waxa weeyaan waxay sheegi doonaan waxaas waa fudayd marka dhayso waxaad it's a piece of cake waa sidii mataqaana jab keega oo kale keega waa kakaca ama doolshaha waa sidii doolsho oo kale waxa waa fuuda. It's a cinch oo waxaan hubo inaan samayn karo. It's a cinch. Cinch waxa la waxa hubtay inuu dhacayo ama samayn karto. It's a breeze baad dhigi kartaa. Waan hubaa waa fududahay wey. It's a breeze. Waa fu. Erayga breeze asaga neecaw ah. Laakiin hadana it's a breeze. Waa fududahay wey. Anyone can do it. Cid kasta samayn karto. Hadee there's nothing to it. Taasxuma. There's nothing to it. Xasxuma. Intaas waa fududahay. Shantan kale adag bishine. It's hard ويادك تاي it's a bit tricky وخيانة وواحد it's a bit tricky واحد مدينه فوضى لكن خيانة كنت دوغنت امتحانات كاركود وصاصنا it's a bit tricky وانت ويا أدك تاي وخيانة it's really tough فهمت ويادك it's really tough فهمت ويادك it's not a walk in the back يقص أرض ما
it's not a walk in the back igu soo orod maaha taasaa u dhiganto micnaheedu waxaa weeyaan maaha ina marka it's not a walk in the back haddii si literally ama micnaha meesha u qoran loo fasiro waxay noqonaysaa maaha tamashlayn ama wax beerta inaad iska dalxiisayso kale laakiin marka si fiican loo fasiro it's not walk in the back ma fududo waay si kale waxaan dhihi karaa igu soo orod maaha Soomaali ahaan taasaa u dhow it's not a walk in the back igu soo orod maaha it's very demanding shaqo badan ay rabtaa wey it's very demanding hawl badan ay rabtaa wey sida it takes a lot of time and energy waxay u baahan tahay tamar badan iyo energy badan ayay u baahan tahay waayahay casha kale marayna waxaa weeyaan 10 expressions about age habka qaabka loo sheegay da'da tusaale waxaad dhigi kartaa she is in her early 20s waxay ku jirtaa early 20s sanadkii labaatanaad bilowgiisay ku jirtaa early 20s waxaa lahaa 20s waxaa lahaa inta u dhaxayso horta 20 ilaa iyo 30 inta u dhaxaysa waxaa lahaa 20s early 20s waxaa lahaa marka waa 20 ilaa 23 sano haddaan ku dhaho she is in her early 20s waxay jirtaa way 20 ilaa 23 sano jirtaa he is in his late 30s wuxuu ku jiraa 30 gabagabadii 30aad tira 30aad gabagabada 30 he is in late 30s haddaan ku dhaho macnaheedu waxaa weeyaan wuxuu jiraa way 37 ilaa iyo 39 يعني صدق كيوا أسد أمانة صدق كيوا سيد أمانة وي she has just turned 6 حتى ما يلحق قاعد أما she just turned 10 أيات دي كرتها أدو تريد بس شيء لسه حتى ما أنت قاعد موقف وده دو بحسوي act your age سيد قف وين وده كواي act your age قف حالها حوالها قف مكو وده كماية سيد كان جار هنا وكان أنا كرتها act your age سيد وده كان sida qof gangaar u dhaqan use this when an adult is being immature qof weyn markuu iska dhigaya waxa qof aan gangaarin acting like a child ama sida caruurtu markuu dhaqay waxaad dhigata act your age u dhaqan si waafaqsan da'daada oo kale waxaa ka dhigata I'm not as young as I used to be oo ma yiri sidaan ahaan jiray I'm not as young as I used to be oo ma yiri sidaan ahaan jiray waxaa ka dhigata jumlada kale fiiri I'm not over the hill yet wali ma duqoobin way I'm not over the hill yet. ولما تقولين over the hill أقوى a formal expression to say old بالغوضة. He's no spring chicken. He's no spring chicken. يعني ما يروى. He's no spring chicken. He's not young. ما يروى. She is wise beyond her years. ده اللي كعقل بنت. She is wise beyond her years. أما he is wise beyond his years. That is who كعقل بنت. She is young وعقل بنتها. ويرتاي but she has the wisdom of an older person وهي لها حكمة سيدي قفوين وكان هذا نقطة I am having a senior moment يعني محانا قضي وانتو قوي وانهلمان بدنا يوي وانتو قوي وي I am having a senior moment معنى هذا حوين I am being forgetful أدبا نهلمان بدنا يوي قفك بدنا مكوين هذوه يوهلمان بدنا he lived to arrive old age أدبا وانتو قوي وي he lived to arrive old age a very old age أدبا وانتو قوي يعني قولي سوير هاس وياي قيبت قداميسو و 10 phrase for shopping وويرا لو يستعمل دوكاميسي صار قف قاعد ودرس do you have ما هيسا وحي بقى ممكن شيء do you have apples تفاح ما هيسا كله بعد where can I find mangoes حقنا عم بكيلي كلام كله واحد حقنا كيلي كلام where can I find حقنا كيلي كلام هاي I'm just browsing واسكت تداونا ما كان انت دكانك قلت الله وحنا قدرين اسكت في سنس هذا قصة I'm just browsing واسكت في فينا browse وحاول looking casually ساعة واحد ما كوف في ستوي انترنت كعطلو قفكو ضال عنا وحلا browsing I'm looking for وحن رادني وحي رادني شيء سا how much is this why مسكن هذا سا أنا is this on sale محراش بقى بدل on sale أنا وحلا وحياة حراش هاي وحلا on sale وحياة قيمة جبل هو يبينها وحلا on sale is this on sale ترى حراش هاي can I try it on كان مسكوت ده يكره can I try it on مسكوت ده يكره واحد بدل ما كان مسكوت جامين يسوي use this to ask if you can put on clothes to see if it's the right size وما كان أنا مسكوت جامين يسوي تاني كلها توكل I'll take it وانقاذنا يا do you take credit card ما أقبلش credit cards كحالها وكارك وحلوه يبصدوا I would like to return حد على واحد هنا سعودي مثلا ألعاب أقول حماتي ما كان عندنا سعادة I like to return this shot أنا رأينا عادي waxaa ka dhigi kartaa marka ay return marka dhado wixii wadaciisa lacagta adiga rabta waxaa ka dhigi kartaa I like to exchange this waxaan rabaa kan in la ii bedelo exchange waxa weeyaan shay kale ayaa lagu bedelay marka labada macno leeyahay aad iyo aad baad mahadsantiin fadlan casharadan
si fiican usoo dhegeysta soo akhrista isticmaalana